bashoramari mumeze mute? Nizere ko mumeze neza, nizere ko gahunda zanyu ziri kugenda neza. Uyu munsi amakuru mbazaniye ni amakuru afite ikintu kinini navuze kuri industry ya crypto. Ni amakuru agomba gutuma cryptocurrency ikomeza gutera imbere, ikomeza gukomera, ikomeza kwiyongera. Amakuru mfite rero murabona uyu munsi, urabona ndi kuri Twitter ya Opera. Amakuru mfite rero ndi kubona ku mbuga nkoranyambaga, ku bitangazamakuru bikomeye biri internationali, ni browser nshyashya ya Opera, browser web 3 browser yo gukoreshwa n'abantu bakoresha cryptocurrency. Iyo browser rero yaronshinzwe na Opera na societe ya Opera. Muzi ifite n'ubundi browser yitwa Opera Mini yamamaye cyane. Iyi browser rero ni browser nziza izafasha abantu bakoresha cryptocurrency mu kongera umutekano w'amawallet yabo. Uzafasha abantu bakoresha cryptocurrency mu kubongerera security. Iki kintu rero ni ikintu gikomeye cyane muri industry ya cryptocurrency, kuba amasosiyete akomeye agerageza gushaka uburyo bakemura ibibazo byose abakoresha cryptocurrency bahura nabyo, nko guterwa n'abahakazi, abantu bakaba babinjirira. Iyi web 3, iyi browser rero ifite solution nini cyane cyane ku bantu bakoresha cryptocurrency. Iyi browser rero ni browser yihariye yo gukoreshwa, ifite ikoranabuhanga rigezweho rijyanye n'igihe, rijyanye n'ikoranabuhanga rya blockchain ryarindi, n'ubundi rifite security, rifite protection ihambaye ku buryo umuntu atapfa kuginjirira uko abonye. Urumva ko rero ni browser izafasha cyane muri iyi industry ya cryptocurrency. Murabizi ahantu hari amafaranga n'ubundi abajura ntibabura, ariko iyi browser izafasha abantu kuri protection y'imitungo yabo, ama crypto, ama NFTs n'indi mitungo ibikwa muri systeme ijyanye na blockchain. Murumva rero ko iyi industry yacu iri gukomeza kuzamuka, iri gukomeza gutera imbere bitewe n'ingufu ibigo bikomeye biri gushyira mu kugerageza gushakira ibisubizo ibibazo byose iyi industry ihura nabyo, birimo guhakingwa, birimo kubura imitungo yanyu muba mwabitse kuri blockchain, ku ma blockchain agiye atandukanye. Urumva iyi browser ifite security, iri secure. Urumva ko izafasha abantu mu buryo bukomeye. Murumva rero ko iyi industry yacu iri kuzamuka bikomeye cyane. Iki rero ni ikintu nabonye cyakiriwe neza n'ibitangazamakuru bigiye bitandukanye, nk'uko muri kubibona. Nk'iyi Cointelegraph yavuze ngo web browser Opera has announced new set of security tools intended to help its users mitigate common risk associated with malicious actors in the web 3 ecosystem. Iravuga ko Opera yaronshinze security tool, iyi browser nyine ifite ikoranabuhanga rya blockchain, kugira ngo ifashe abakoresha iyi browser ya Opera mu buryo bw'umutekano, mu kugabanya riske ku bantu bagerageza kwinjirira systeme zabo za blockchain bashaka kubiba. Urabona nk'iyi nanone Coindesk murayizi, nayo yabivuzeho. investing.com nayo yabivuzeho kuri iyi tool izafasha abantu bakoresha cryptocurrency. Urabona iyi Invezi nayo yabivuzeho, uretse kuba n'ibinyamakuru byabyakiriye neza
nanjye ubwanjye ndi kumva ari ikintu cyiza, ari achievement nziza kuri Opera kuba badukoreye iyi browser yihariye ku bantu bakoresha cryptocurrency kugira ngo yongere umutekano w'imitungo yacu. Guys, murakoze rero, mukomeze mu trading, mu gure cryptocurrency, mu holding cryptocurrency kubw'ahazaza hacu. Urabona ko isi nihigana, ibigo bikomeye biri kugerageza gushoramo amafaranga kugira ngo ikomeze itere imbere, namwe mujyane nabyo, mwisigare inyuma, mugendane naho isi igana. Murakoze cyane.